افسانه نخودک. بود نبود در یک زمانی، در یک مکانی، یک پیرمردی دل صاف بود و یک پیرزنی دلجو. هر دو عذاب بی فرزندی می کشیدند. پیرزن هر روز از غم بی فرزندی آه می گفت و مثل ابر نوبهار زار زار گریه می کرد. پیرمرد غم خورده می گفت که ما نزد خدا چه گناه کرده ایم که به ما فرزندی نداد؟ اگر فرزندی می داشتیم مثل دیگران توی می کردیم، به مردم آش و نان می دادیم، از طعنه حق و همسایه و یار و آشنا خلاص می شدیم. روزی به تک دروازه آنها گدای آمد. پیرزن نان گرفته پیش دروازه آمد و به گدا نگاه کرد که وی به گداهای هر وقته آنقدر مانند نبود. یک موی سفیدی قد بلندی نورانی، ریشش سفید، از سویش طلا برین جلوه می داد. دل پیرزن یک باره گرم شد و از هیجان گم زد. وی با امید به موی سفید نورانی گفت: شما آدم جهان گشته و کار دیده می نمایید. ما فرزند نداریم، پیش مردم سرخم و مضطرب. خانه روشن به نظرمان تاریک، حولی آباد ناآباد می نماید. در حق ما دعا کنید پروردگار عالم را رحمش بیاید و به ما فرزند دهد. موی سفید از خورجینش یک دانه سیب برآورده به پیرزن داد و گفت: همین سیب رو دو پاره کنید و یک پاره اش رو خودتون خورید، پاره دیگرش رو به شوهرتون دهید. خدا خواهد شما صاحب پسر می شوید. پیرزن خرسند شده به خانه در آمد و سیب رو دو حصه کرده یک پاره اش رو خورد. چنان بامزه بود که در عمرش چنین سیب خوش طعم نخورده بود. خودداری کرده نتوانست و پاره دیگر رو هم خورد و از شرم به پیرمرد چیزی نگفت. 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت گذشت و پیرزن پسرک تولد کرد. عجبا، خردترک مثل نخود. هر دو حیران شدند. پیرمرد آهی سرد کشیده گفت: ما یک عمر فرزند گدا بودیم. خدا آهمان را شنید و رحمش آمد، فرزند داد. لیکن چرا اینقدر میده؟ مردم همین هم بچه شد گفته به حال ما نمیخندیده باشند. به همین میدهچه باید شکر کنیم، گفت پیرزن. روی فرزند را ندیده مرده میرفتیم، چی کار میکردیم؟ آنها مصلحت کرده نام پسرشان را نخودک ماندند و آرزو کردند که تیزتر کلان شود، دستیارک و هوشیار و چقان شود. نخودک تعب دل پدر و مادر یک بچه زیرک و هوشیار و چقان شد. پیرمردی دل صاف و پیرزنی دلجو خرسند شدند. پیرزن از چشمه آب آوردنی شود، نخودک دویده آمده: مادر جان، شما آواره نشوید، من برای آب می روم. گفته کوزه رو از دستی مادرش می گرفت. پدر هیزم شکستنی شود: پدر جان، شما دم گیرید،
ман чӯбҳоро мешиканам, гуфта табарро аз дасташ мегирифту дар як дам дусе шоху кундаро майда мекард. модараш ҳавли руфтанӣ шавад то зон омада мегуфт: модарҷон, ҷорӯбро ба ман диҳед. ҷорӯбро мегирифту як ҳавлии калонро об зада руфта тоза мекард. одамон медиданд ки пирамард дигар ба бозор ҳам намеравад. писарчааш хурҷин дар китф то зон ба бозор рафта харид карда меомад. ҳамсояҳо ҳайрон шуда: худаш ин қадар майдаю кори 3-4 одами калонро мекунад, мегуфтанд. рӯзе пирамард ба саҳро рафту пиразан хӯрок пухта бурданӣ шуд. модарҷон, ман мебарам, гуфт нахӯдак. табақро бардошта болои сар гузошту суруд хонда пеши падараш равон шуд. мардум ҳайрон шуда ба 4 тараф нигоҳ карда мегуфтанд: ин чӣ хел одам, ки овозашро мешунавему, худашро намебинем. вақти нахӯдакро диданд, боз бештар ҳайрон шуданд, ки як бачаи хурдакак як табақи калонро болои сар бардошта озодона роҳ меравад. нахӯдак ба саҳро омад, табақро дар сари киштзор гузошту ба гандумзор даромада аз дасти падар досро гирифта гуфт: падарҷон, шумо хӯрок хӯрдадаам гиред, ман дарав мекунам. дос аз нахӯдак 2 баробар калон буд. дили падар ба писараш сӯхт: писарам, ту монда шудӣ, каме дам бигир, хӯрокро хӯрам, худам дарав мекунам. не, падарҷон, ман монда нашудаам, бо хушҳолӣ гуфт нахӯдак ва досро гирифта дар як замон гандумзорро даравида дарза басту болои ҳам ғарам кард. падар хурсанд шуда гуфт: акнун ту нахӯҷони падар ба хона рав, ман гандумро кӯфта боду ғалбер карда ба хона меорам. нахӯдак суруд хондаву бозӣ карда ба хона мерафт, ки дар роҳ овози ӯро гурги гурусна шунид. гург: ана, худо дод, акнун шикамам сер мешавад, гӯён сари роҳи нахӯдакро гирифт. ман туро одами калон гӯям, ту нахӯдак бар ин майдаяку? ту хурдакак бошӣ ҳам ман туро мехӯрам, чунки ишкамам аз гуруснагӣ нағора навохта истодааст. агар маро бихӯрӣ, пушаймон мешавӣ. далерона гуфт нахӯдак. беҳуда овора нашав, ба ҷои дигар рафта шикаматро сер кун. гург ба гапи нахӯдак гӯш накарда ӯро фурӯ бурду зиёдтар гурусна монд. рафт рамаеро дид. оҳиста рӯи алаф хазида гург барачаеро доштанӣ шуд, ки нахӯдак аз даруни шикамаш дод гуфт: чӯпон, ҳой чӯпон, ҳушёр бош, гург гӯсфандҳоятро мехӯрад. чӯпон сагҳояшро киш гуфта ба сари гург давид. гурги гурусна гурехта ба зур халос шуду боз дашту дараро кофта як рамаи дигарро дид. боз аз даруни вай нахӯдак садо баровард: эй чӯпонҳо, ҳушёр бошед,
ки гурги гурусна гӯсфандҳоятонро мехӯрад, гуфта дод зад. чӯпонҳо чӯбдастаҳояшонро бардошта ҳайҳуйкунон гурги гуруснаро ронданд. гург тамоман беҳол, аз нахӯдак безор, аз кардааш пушаймону ба ҳоли зораш ҳайрон шуда ба лаби як чоҳ рафт. аз ин тарафи чоҳ ба он тарафи чоҳ парида худашро афшонда буд, ки нахӯдак аз қафояш ба чоҳ афтид. ҷонам халос шуд, гуфт гург ва гурехта рафт. нахӯдак ҳарчанд зор зад, аз чоҳ баромада натавонист. бо умеде ки ягон кас овозашро шунаваду ба сари чоҳ биёяд, бо садои баланд суруд хондан гирифт. аз наздикии чоҳ рамаи гӯсфандон мегузаштанд. садои нахӯдак ба гӯши чӯпонҳо расид. ин овози аз даруни гург баромадагӣ бар ин кӯ? ин гурги гуруснаи лаънатӣ дар ҳамин ҷойҳо пинҳон нашуда бошад? гуфта онҳо ба ҷустуҷӯ даромаданд. чӯпонҳо овозро мешуниданд, аммо дар гирду атроф на гургро медиданду на соҳиби овозро. ба лаби чоҳ биёед, ба даруни чоҳ нигаред, гуфта нахӯдак чӯпонҳоро ба ёрӣ даъват кард. зери чоҳ торик буд, ба чашми чӯпонҳо чизе наменамуд. нӯки чӯбро дароз кунед, гуфт нахӯдак аз зери чоҳ. чӯпонҳо нӯги чӯбдастаашонро дароз карданд. нахӯдак сиҳату саломат аз чоҳ берун омад. ҳамоне ки аз даруни гург садо дод ту набудӣ? ҳайрон ҳайрон ба писараки хурдакак нигариста пурсиданд чӯпонҳо. ҳа, ман будам, далерона гуфт нахӯдак. ту гӯсфандҳои моро наҷот додӣ, ташаккур. чӯпонҳо ба ивази некӣ ба нахӯдак як хурмача қаймоқ доданд. нахӯдак хурмачаро болои сар монду гӯё ҳеҷ воқеае рӯй надода бошад, суруд хонда ба хона омад. падараш кайҳо боз аз саҳро баргашта буд. пирамарду кампир писарамон гум шуд, ӯро гург хӯрд ё шағол хӯрд, акнун мо чӣ кор мекунем? гӯён гирья мекарданду оби дида мерехтанд. нохост суруди нахӯдак ба гӯшашон расид. хурсандона аз хона баромада нахӯдакро сиҳату саломат диданд. хурсандиашон ҳадду канор надошт. нахӯдакро мебусиданду мебусиданд. мардум чанд деги оши пирамарду пиразанро хӯрда дар ҳаққи нахӯдак дуои нек карданд. акнун пирамарду пиразан ба муроду мақсадашон расида ба худованд шукр мегуфтанд.